Hürmetli cemaat, bugün sözümüz ilim hem hikmet turunda bulacak. Allah Teala ilimni hem galimlerini ululadı. Onların derecelerini yukarı küterdi. Rabbimiz bu hakta Kur'an'da bulay diyen. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Yerfa'ullahü'llezîne âmenû minkum vellezîne utul ilme derecât. Vallahu bima ta'malûne habîr. Allah Teala sizden arağızdan iman kitirgen hem ilim birilgen kişilerini derecelerge kütere. Allah sizden kılgan gamellerigiz hakkında haberdar. Allah Teala Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e emir etken ve kur Rabbi zidni ilma. Ey Peygamber, ya Rabbim ilimimni arttır dibeyt. At-Tirmizi'de Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah'tan ilim soragan duası kitirile. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen velhamdülillahi ala kulli hal. Onun manası, ya Allah, mina öğretken ilimlerin bilen mina fayda bir. Hem mina faydalı ilimler öğret ve ilimimni arttır ve her hal için Allah'a maqta olsun. İlimnin fazileti turunda küp ayetler, hadisler, sahabelerinin hem meşhur galimlerinin aytkan sözleri var. İlim ol nur, onu Allah tilegen bendesine bire. İlim kişini kurkem hılıklı, sabır bulurga şakıra. Şulayok her imanlı kişi bigrekte dinge öndöşü muhtaç bulgan sıfatka, hikmetke öndü. Hikmet ol müminin maksatı, şın iratlarının sıfatı, galimlerinin zinneti. Hikmetke iya bulgan kişide küp hayırlı nerse var. Bu hakta Rabbimiz Kur'an'da etken. Yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kethîrâ ve ma yeddekkeru illa ulul albâb. Ayetinin manası, ol Allah Teala hikmetini tilegenine bire. Ekimge hikmet birilgen, ona küp hayırlı nerse birilgen. Amını akıl iyelerine anlay ala. Şunun içinde ilim elbette hikmet bilen birlikte, galim hikmet iyesi bulurga tiyiş. Sahih el-Bukhari'de İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste İbn Abbas aytken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni özünün kukragına kıstı hem Allahümme allimhul hikme. Ya Allah, ona hikmetini öğretsen idi deyip etti. Peygamberimiz aleyhisselam'ın kılgan duasının eseri İbn Abbas'ın tiren iliminde, fiqhını bilüğünde, fetvelerinde kurindi. Onu ümmetinin galimi, Kur'an'ını tefsir kıluşu degen isimler bilen ululadılar. Hikmet ol eybirini öz urununa koya bilüğü. Urunlu söz eyte bilüğü. Allah'tan bulgan anlağı. Akılının dürüst tip tabuğu. İlham bilen şeytan kıtkısı arasın ayıra turgan nur. Tiz itip dürüst cevap biriu. Hikmet ol anık akıl bilen. Allah'ını tanı, nefsini terbiyelev. Gamel kılığı için hakkını üske çıgaru. Hikmet iyesinde bu nerseler barısı da bulurga tiyiş. Hikmet degen söz Kur'an'da türlü manelerde kilgen. Mesela El-Kamer suresinde Vegaz manasında Rabbimiz aytken hikmetun baligatun fema tuğnin nudur.
Qur'andagi xabarlar kamil hikmat, әмма үгітләү искәртүләр файда бирмәде. Әл-Бақара сүрәсендә сүннәт мәгънәсендә әйтелгән: «Ва юаллимукумул китаба вал хикма». Ул пәйгамбәр сезгә китапны, ягъни Qur'анны һәм хикмәтне, ягъни сүннәтне өйрәтә. Луқман сүрәсендә хикмәт аңлау мәгънәсендә килгән. Аллаһ Тәгалә әйткән: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Biz әлбәттә Луқманга хикмәтне, ягъни аңлауны, гыйлемне һәм сөйләү сәләтен бирдек. Сад сүрәсендә хикмәт сүзе пәйгамбәрлек мәгънәсендә килгән. Раббыбыз әйткән: وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Һәм без Дауд алейхиссаламга пәйгамбәрликне ва дәгъваларны айырып, гадил хөкем итүне бирдек. Мусулман кешедә һәр вакыт хикмәт булырга тиеш. Аңа ничек әйтергә һәм кайчан әйтергә икәнен белү кирәк. Ул тирә-якка аңлы караш белән карый, тормыш тәҗрибәсеннән файдалана. Хикмәт иясе кешеләргә йомшак, аларның тәннәренә дә, күңелләренә дә явызлык кылмый. Урва ибн Зубайр әйткән: йомшак булу хикмәтнең башы. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабаларын гыйлем һәм хикмәт белән тәрбияләгән. Аннары алар үзләре гыйлем ва хикмәт иясе булганнар. Абу Даудның хадисләр җыентыгында Абу Зар радиллаһу анһудан риваят кылынган. Абу Зар әйткән: Гомәр радиллаһу анһу кырыннан бер егет үтеп бара иде. Шунда Гомәр: "Ни'мәл фата", нинди күркәм егет дигән. Абу Зар бу егетнең артыннан ияргән һәм аңа: "Я фата, истагфирли", эй егет, минең өчен Аллаһтан гафу итүне сора дигән. Тегесе: "Эй Абу Зар, син Расулуллаһның сахабасы була торып, мин ничек синең өчен Аллаһтан гафу итүне сорыйм" дигән. Абу Зар үтенечен кабатлап: "Минең өчен Аллаһтан гафу итүне сора" дигән. Егет: "Син моның сәбәбен хәбәр итмичә торып, синең өчен истигъфар кылмыйм, ягъни Аллаһтан гафу итүне сорамыйм" дип җаваплаган. Шунда Абу Зар әйткән: "Син Гомәр радиллаһу анһу яныннан үтеп барганда, Гомәр синең турында нинди күркәм егет дигән" диде. Ә мин Аллаһның илчесе алейхиссаламның шушы сүзләрен әйткәнен ишеттем: "Инналлаһа җа'алал хакка аля лисани Умар ва калби". Аллаһ Тәгалә хакны Гомәрнең телендә һәм йөрәгендә кылды. Димәк, Абу Зар радиллаһу анһу менә шушы егеттән күрәбез ки, үзе өчен Аллаһ Тәгаләдән гафу итүне сорауны теләгән. Һәм бу инде менә нинди аның шушы хикмәтне, гыйлемне яхшы белүен күрсәтәдер. Нинди олы сахаба була торып та, ул инде менә шушыга омтылган. Хикмәт иясе башкалар белән үзе кешеләрдән яратканча мөгамәлә кыла һәм бозыклыкны җиңел ва аңлаешлы итеп тоя. Имам Ахмадта Абу Умама радиллаһу анһудан риваят кылынган. Бер егет пәйгамбәрбез алейхиссалам кырына килә дә: "Я Расулуллаһ, иъзан ли биз-зина". Эй Аллаһның илчесе, миңа зина кылырга рөхсәт ит дип әйтә. Кешеләр аңа борылып карадылар һәм: "Тукта, җитәр сиңа" дип кычкырдылар. Шунда Расулуллаһ алейхиссалам аңа: "Якынрак кил" дип әйтә. Тегесе якынрак килә һәм пәйгамбәрбез алейхиссалам аңа: "Утыр" дип әйтә. Ул утыра. Һәм Аллаһның илчесе бу егеткә: "Атухиббу ли уммик", зинаны әниң өчен телисеңме дип сорады. Ул: "Аллаһ белән ант итәм, әлбәттә юк.
Allah meni senin için yolum etsin deb javaplay. Hem Rasulullah aleyhisselam hem kişiler de özlerinin anileri için bunu tilemilerdi. Anlar indi o yana başka kız tuğanlar için de soruy. Kızın için zinanı tileysin mi dey? Anlar indi kız tuğanın için zinanı tileysin mi? Atiyin bilen bir tuğan apan için zinanı tileysin mi? Aniyin bilen bir tuğan apan için zinanı tileysin mi deyip soruy hem her vakitinde tegiyegi yok dey. Hem Peygamber aleyhisselam da ona anlatan mına kişiler de özlerinin bu kız tuğanları için, kızları için zinanı tilemilerdi. Hem de ahırda Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem yigitke özünün kolun koya hem dua kıla. Allahümme gfir zenbehu ve tahhir kalbehu ve ahsin fercehu. Bu duanın manası, ya Allah onun günahların gafu et, köngelen şistart, hem jinis ağzasın zinadan sakladı. Hem hadisinin ahırında bulay deyilgen. Bundan soň bu yigit onday nerselerge ihtibar etmedi. Yani indi bütünley zinadan ol vaz kişken, Peygamberimiz aleyhisselamның nişik hikmet bilen anlatığından soň hem duasından soň. Hikmetke iya kişi az sözlügi bilen ayrılıp tura. Eğer söylese hakını, hayırlı sözlerini gene söyley. Sahih Bukhari hem Sahih Müslim'de Ebu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılıngan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken, "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyekul hayran ev liyasmut." Kim Allah'a hem kıyamet gününe iman kitire, hayırlı sözler gene söylesin, ya ki şam bolsun. Ömer ibn Abdülaziz etken, eğer uzak şım turgan hem kişilerden çitleşken birisin kursan, ona yakınrak bulurga tırış. Çünkü onda hikmet var. Musa ibn Ali etken, hatın kızının zinneti uyalı, hikmet iyesinin zinneti şım turu. At-Tirmizi'nin hadisler jiyintiginde Abdullah ibn Amr radıyallahu anhudan rivayet kılıngan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken, "Men samata neca." Kim boş söz söylemişe şım tura, şol Allah'ın gazabından qutulur. Hikmet ol işni işler aldından onun ahırın güzelliği ustalığına iya bulu. Ol bozukluqni hikmet, yaxşı vəğəz hem kurkem bəxəs bilen tuyu. Eğer yavuzluqni tuyu sebepli ümmetke zarar kilse, ol anı tuyunu kaldırıp tura. Buna misal itip, Sahih Bukhari'dağı Jabir radıyallahu anhudan rivayet etilgen hadisini kitirirge bulan. Bu hadiste bir pahutta bulgan vakıga beyan etilgen. Mühacirlardan hem ansarlardan bulgan iki kişi arasında talaş kelip çığa. Bu talaşu alarının indi soğuşu bilen tamamlana. Onları alar ya mühacirlar ya ansarlar dip yerdemge çakıra başlaylar. Alarının mundu cehilet çırındağı kılanılarına Allah'ın elçisi aleyhisselam aşıulana hem da'uha fe inneha muntihatun. Toktağız çünkü bundan yaman iskile deyte. Bu sözlerini münafıklarının başlığı Abdullah ibn Ubey işitip, "Alar bunu işlediler mi? Allah bilen ant item, biz Medine'ye qaytsak elbette bizning hürmetlilerimiz tüvenlerini kuvar" degen. Yani Medine'de yaşayan tüp şu asıl garipler bilen başkalarını yani Mekke'den kilgenlerini kuvup çıkarabız degen mağana deyinde. Ol şuşlaytıp fitne köterirge tilegen. Müslümanların orasını bozurga tilegen indi. Şu fırsatını faydalanıp.
Ömer radıyallahu anh bu sözlerini işitip durup basa da "Ya Resulullah, da'ani adrib unqa hadal munafiq" dey. "Ya Resulullah, mine bu munafiqning başın şabıp üzürge ruhsat et" dep ayta. Endi Peygamberimiz aleyhisselam bu işinden onu tıya, hem kişiler Muhammed özünün sahabelerini ötüre deyip etmesinler için sen onu kaldır dey. Hem onu şuşa munafiqni ötürüge ruhsat etmey. Hatta endi kişiler dinden çitleşmesinler için. Çünkü kişiler bir-birisine onun dinine kirseniz sizge iminlik yok. O sizni sahabesi bulgan Abdullah ibn Ubey Saman ötürü mümkün deyip eytirler idi. Çünkü başkalar bilmegenler bitinde onun münafık bulganın. O başka kişiler arasında indi gadi Müslüman sahabe deyip bilgenler onu. Şol sebeple indi bu fitne Ömer'nin aytgan sözleri dürüst bolsa da indi Peygamberimiz aleyhisselam bunu işlemegen, çünkü onun zararı kübrak bulgan, bunu işlevinin zararı. İmam En-Nevavi bu hadisini anlatmasında mında tağı da olarak yavuzluk gelip çıkmasın için qaybir hoplanılgan nerseni kaldırı hem qaybir yavuzlukka sabır etu hakkında eytilgen dip anlatkan. Kuruvuşu hikmet ol peygamberlerinin, izgelik kıluşularının hem gamel kıluşu galimlerinin sıfatlarından. Şen g'ilim iyasi bulu için hikmetke iya bulurga kirek. Hikmet bulmagan ışırakta, kuru g'ilim bilen gine özüne de fayda bulmay, başka musulmanlarga da. Qaş düzetem deyip köz çıgarıla. Allah-u Teala barşalarımızga da faydalı g'ilimler alıp, algan g'ilimlerge hem hikmetke nigizlenip, gamel kılırga nasip eylesin. Ve aqulu qavli hâzâ ve estağfirullah li ve lekum ve li sâiri cemaatil muslimin innehu huvel gafurur rahim es-semî'ud du'a.